هرم کردستان گلک جهن چینواری دیروکی هنه که مجویوان جبوی هزاران سالان بریا زاین فتگره. الگوری جدارن دیروکی آخا کردستان لاندکا شارستانیت و جانه بویه. دور القوشه یک جوان دوران الدشتانه نوا که بدهان جهن میجوین که موینه لحنه. آخا هرم کردستان پهلین شارستانیت و جیان تتناس کرن. جبرکو جبریا هزارهان سال جیان سروی آخه هبویه. لگوری دماهی آمارن ریوبریا شینوارن هرم کردستان جی حتانو که زدتری 5800 جهن شینواری هاتین آشکرا کرن. دور القوش جی یکی شوان دورانه که گلک جهن شینوارین کفنار هنه که میجو گلک شوانا به هزارها سالش پیشیان ها ودگریتن. جبرویجی خلق و جاره برنامه روزانه دیاد تایبت بیتن جهن شینوارین دور القوشه و اوه قطابخانه مارمی خایل القوش که بکوینترین قطابخانه و ناوند زانستی السر آست هرم کردستان و عراق تهجمارتن. دیروکا و قطابخانه بو بریا زدتری 1600 سالان فتگریتن. شارزان دیروکیت بیجن اف قطابخانه السردست قشمارمی خانو هدری السال 415 هاتی آوا کرن و گلک جورین زانستان تیده هاتی نخاندن و بلاف کرن که اف یک جی بو یاره خوشکر پیگهاندن آرژه که یک جار زور یا زانا و کساتی آینی نافدار لوی دوره. اگر هم سکنه تاریخ دبینی شکوین داوره ظلام دینی آینی برای خدا دشتانه نوا طيبتيش دشتانه نوا جي القوش هالبجارتيا. بالحقيقة سهل نينوى هو معروف بالكتاب المقدس. كثير نصوص ياهويا دشتانه نوا گلک یا برنیاسه و کتبا پیروس بحث لید کد و ایک جناوین ده سفر ناحوم پیغمبری دهاتی القوشه. لالقوشه گوره پیغمبر ناحومی هیا لورا لسر آست آینی القوشه گرنگیاخو یا زور هیا و وکو دیروگجی لدرین زمان کرستیان و جهیل جیاینه. حتی نهاجی گلک شونوارن گرنگ لیماینه که بو سردمن کون ودگرن. افرو ام دبینین که خلک سنتر القوشه همو کرستیانن و خودی دیرو که کونشوپین خوین رسنن و کلتوره که زنگین هم بزدکن که بو چاخن ایکین سرهلدانا مسیحیت زفرن. امشن بجينا و كافنترين مدرسة يوم مجم كافنترين كنيسة سراست كردستان وعراق جي. اليوم الكنيسة القوش تفتخر بوجود هذه قطابخانه مارمیخا کنها املینه دی دوانک زندیه لسر دیرینیا آین مسیحی الویدوره که بو صده چاره زاینی فتگرد و القوش شانازی و قطابخانه دیروکیت کد و وان کلیسیان. ما هفبندین مکم و باش لگل هفسوین خواهنه جبراین مین مسلمان و ازدی. هفبندیه گلک دباشن و درازگونه و لسر بنیات هفولاتی بونه آوا بوینه. امشن بزانین دور کنیسه شکوین داوره و حتی وگاوه بطایبتی بود دوره که حوصا که گلک بیک هاته لنا دوری وی چیه؟ الكنيسة تلعب دور مهم في المجتمع. القوش دهيت هجمارتن وكو مناريكا براينيا مروفايتي. كليسة رولك جرنج دجواكي دا اتكيريت. كليسة
رولکی گرنگ د جواکی دادگریت بتایبتی لدمین قیران و آریشه اندا و هرج دسپیک کلیسه ویایه ببیت سکویه که فیرکرن و روشنبیریه هر تمی هاریکار بویه بو اگرتنا ملتی. کلیسه دمین آریشه و شراندا خواه وکو دایکه که دبینیتن و همو کرن خواه لحف خو کم دکت. تایبتی لسردم داعشه کلیسه هاریکار و پشتوانا خلکی بو و رولک زور باشگیرا بو پارستنا دوره. باجرک القوش یه پرش جهن دیروکی آواهین کونار، کلیسه و دیرن که دیروک وان بو صدان و هند جوان بو هزاران سالان ودگره. و چنده جی جوان یک زیده بالکش دایه و دورا مسیحی نشین. یکش تایبتمندین وی باجرکی جی اتناو القوش دا تن کریستیان لید جین و بکاتین دوره تولیهف نبوینه. النهارده كي القوشات جيت انا مشان بجين بس مسيحي القوشات جين يانجي بيكاتا وين ديجي الفيدافير جين. اليوم نتحدث عن ناحية القوش. مركز المدينة القوش هي من المدن القديمة التاريخية، تاريخها يمتد إلى 3000 سنة أو أكثر من ذلك. سنتر ناحية القوش جهوارك الديرين وديروكيا كفناتي القوشة وبتري 3000 سالان ودگريت. ناحية القوش يفرا آين نتوايا خودي چاندو كالتورك جواكي تيكالا جوانترين سيمايا القوش اوا كو هر بيكاتك بتايبتمندين خو لدورن خو دجين ودناف سنتر القوش دا تني مسيحي دجين قل دورو بران گندن كردن يزدي هنو ين كردن مسلمان وعرب همي گندن سر بالناحية القوش و تبنى نزيكي چل گندان و همو پیکات و کلتور و ساخلتن خود پارزن. ولدور القوش جهن تیکلنین نج پیکاتیان. پیوندید نافبرا ما همویان داد باشن و همو خلک گند و گندوارن دوروبر القوشه ببره و برنا کارن خوین فرمی سرادان فرمانگه ناحیه دیکن و ده فرمانگه القوشه دا ریو برن پیکاتیان جهنه. لجج نبونه و هلکفتان مساردان و پیروزبایی بو هفدو هنه. لیره کفتنک جیهه ام دشین بیجین نیمچار کفتنه که همو پیکاته تایبتمندین هفدود پارزن چونکو تکدان تایبتمندیان دی زرار گهین تا پیک و جیانه الوی دوره اف هفرا جیان الوی دوره هی یا کفنه بو سالن سیها و چلا و حتی سالن شستان جسده بوری دزفرید کلوی سردمی بازار القوشه نمونه که جوان بو هفرا جیانه کوناری و جوانی و جه جغرافی القوش کوالا که بالکش تجی جوانی لدشتانه نوا پیدا کریه. اشوان جهن کدیرو کوان بصدان سالان بریا زاین ودگره گور آنکو مزار ناحوم پیغمبریه که بیک جو پیغمبرین جوهیان تیتا هجمارتن و حتی ویدمی جی گوره جوانی هاتیا پاراستن و الوداوی جی پیشمرگی بخوینا خواه رگریل هاتنا داعشه کر و نهل اف کوناری و جهن شنواری اب کون دست چک دارن و رخصتیا تیروریستی. جدارن دیروکی چید بیجن سبارات جغرافیا و دوره؟ نه جلوه نبون نبی نحوم پیغمبر جاد بچی که پیغمبر جاد دو نوعن دو گروپت مازن شتی موسای شتي يوحنا شتي زكريا شتي مسيحي بتوصى افد پیغمبر بچيكن كو بجن صفر ناحومي هي سرفي اشكالك هي مدو القوشت هين ايكال كفتا باكور فلسطين منطقه جلي نزكي حدودي لبناني اجيت كفتا فيري افا وقت ملك اشوريا تجثلات بلازر سيه جوا داگیر کری و هنده اخسیل ایناین سال 722 و پشتی سر جونجی چوی حملک بر اثر مملکت جیا مملکت بجنی شمالی کو باجر نیوپولیس افگاوی نابلس افگاوی پایتخت وابو جوا داگیر کر و او جی گرت نانوری یعنی عمر جیال کردستان 700
وبيس 2720 صالة الجال مجيان في منطقة. في منطقة طبعا بارشك مش كردستان نتقول بلاد ميديا نتقول كردستان قلت ولاتي ميديا جا إنه نفير ملكة أشورية أو جيرتن إنه نفير بری زاینه. بله 2700 صالة زاینی 2000 صالة 2021 هذا صالة 722 بری زاینی إنه نفير جا إشكالشتنا نبينا حمدان دون نبينا حميتنا دو عرضة إيه يابخو أو جي في قبل نموي أفجي أفيها تفيري أو الجل ملاتي خوها تفيري وقت نفكري والفيري بو بيغمبر الفيري وحي بو وقت بيغمبر كي بتشيكا يعني الرسول بيغمبر الفيري وفي قبري جبل في قبل بس في قبري موجودين بس أف قبرها هات فيري بيشتي وقت فلايتي هاتي مسيحية جشت كردستان دومايكا قرن دسبيكا قرن سي دومايكا قرن دوي يزايني أفبو نفلا أفبو نفلا فطبيعي نوحم بيغمبر جي قبري مال فيري وجنجي فيها تفكر القوش جندك كيفنا قال معنا القوش عندك بيجن القوش يعني خذ صلاحي عندك بيجن خذ قوتي عرض جي بلند عندك بيجن خذ وندا عندك بيجن يعني جهيك بلندا مهم القوش بو قصبك مسيحيه بنافدنك وقال موازنه فلا بطريقه فلا مال ابونا جبنا مالك نافدار فلاها مال بطك موازنه بيت ابونا وإك دي فيكي بو بطريق يعني موازنه يعني منطقه حميه نبس سيفيتي الكردستان العراقي حتى خاري موازنه خربوا ناس بو هوا حكمي كي حتى صل 1938 همشه بجینیک شوان جهن دسپکی کو جیان لهی اف دورا داشتن اینو القوش ويا بله يا كيفنا يعني عملوا 6000 صالح بسره يعني بزنفي تورات بيشتفي سهل شنعار دشتا شنعاري هتشوي بيشتي وقت نوح هاتي خال السفينه هاتي جندي هشتيان هبت كيف بيشتي جودي الكردستان باكور والوري شنيك عالم هات وير بلاف بوجه افدش جالك كيفنا في منطقه جالك كيفنا ایک هاتت تو هر جهی مسیحی بوینم بسرمان و ازدیجی نزیکی و دورا انا بيشتي وقت اسلامتي هاتي وازداتي تشوي اوش كيف بيك فازجين هرسه بيقى في دين سماوي الفرهين وتشبي شي فيقى في سيغو شغالك جورنال الفرهي افا بطر القوش كجهه مسيحيه وفا بعد كجهه ازديايه وفا بريفكا جهه طريقه قادريه اسلاميه هرسه نزيكين هرسه سيغو شيبون يعني جهه نزيكين كو جهه بيك فاجيون يعني شغالك جورنال في كردستان كو هرسه دين 4 دين جي نبسي افا عرض امل في قضيه قبل النبي نحوم يجيويا ظني بس القوش افتي بدمن يا اخويا هي بقول ما قال جهه مسيحيه الكردستاني مثلا ما ارمطها الكويسنجق ما هي شغله وقال مسيحي لابون ما منجشك هاي مثلا ما بيرسيفي المنطقه زاخو مثلا بات الكيفيه باطنايه تلسقفه حمي بصمان تكربون ازديت فند فيدا بنا باجرت يعني بيك فيجيون ابي بتني محاوله كيف المسيحيين فيري محافظات كيركول سر تايبت من اخوها بتدخل يعني خصوصيات اخو بتني بدفانه ومحافظه سرا اخو بتني كير طبيعي حمايه كردان ابويا فخل بين ندير شي طبعا كردستاني او حمي كردن برابتر بس كرداجي تشيش بر بيك فيجيون وتاكيدا برنسيبه اسلامي كو اسلام تاكيد السرفيتكات يقول لا اكراه في الدين نصك قران اصيله كتب كيف هنا اذا بيك افجان وهذا اللي كما ظنك تسامح وبيك فيجيان كردستان يا كيفنا وهي ما يفهم اكبر دليل كو في اف كند اف ناحيه في القوش حمي مسيحيين وحمي صنف كان حمي كلدانينا ودليل كردستاني ودجين حتى في كافيش دانی اسمرو یکش هنرمندن برنیاسن دوریه او دما چند سالانه مجری درست کرنا القوشا بچویکه سرانجام وی کاری پیزا زاندو باسکن خواب هفکاریا خلک دوری و دوست و هوالان القوشا بره ادوی گنده جوان دا بنخشینیتن دشی بجمن تبوج ویا گنده که هو ساچه که و آیا تیچوی وی گندی چو یج بود تب تایبتی اوه پید ویدمه که دریج واز بارم حتی بشه گنده که هو ساچه که طبعا قرية القوش القديمة تم بناها سنة 2018 من گنده ديريني القوشي لسالة 2018 درست كري كو بيروكي في بروجي جي كتابين ديروكي بو منهاد كو بحثي القوشا كافندكا هردم ما جي كاسين دان عمل قود ليبو ودقوتن كو أفجه القوشا كافن ليبو
بیروکەیە هەندێ بۆ من هات و پێتیوی ئاس ئەلقوشەکە بنامونەیە کەون ئاوا بکەم و تێدا شێوازێ ژیانە جاران دیار بێ. لەیەکی 9 ساڵا 2018 من دەست بێڤەکردنا ڕێکێ کرد و من هەند کەرستەی نان و دماوێ دوو هەیڤاندا من پرۆژە تەمام کرد و پێک هاتیە ژێ 22 خانیان و کەلیسەیەکێ. حەتانوکەتە چەند لێ سەرف کردیە؟ پەرێ لەوێ پرۆژی هاتیە مەزاختن کو نێزینگی 160,000 دۆلاران بوو و بەشێک ji vî kujmî xelkê pêbexşiya û bi rêke hevalan jî perehatiyedan. Dîsan gelek ji kereste û kelûpelên kevin xelkê Elqûşê dayîne vê gundî bi nemûne yê kevnin. وكو كثير أشياء قديمة هم أهالي القرية تبرعوا إلها من هنا. دياسو بسورجي بكمان تشتي الفيريفت قديمة هنا ديتنا وتشكيبتيني وانا أكو قسم من عندها اشتريت و هەندێک jivan kelûpelan milê cihên firotina kelûpelên kevin kirîne ji Duhokê û Mosul û ji gundên dewrûber. Lê piraniya kelûpelan ji xelkê Elqûş hatiye bexşîn. هي من أهالي القوش هم اللي تبرعوا بها لهذا المكان. یەکی سیما و سنبلên deştaneynawa bajarkê Elqûşê dêra Rehban Hurmiz e. Ev dêre etkevîtet navbera zincîreçiyayên Baedrê û Elqûşê da. Dêrek kevnar û mêjûya wê bû sedan salan vedger e. Wekî aramgehek ji bo xudaperestiyê û maneva zanayên ayînî hatiye durustkirin û tavî demî hatiye parastin. Ji ber vê jî ed bilindahiyên çiyayî de hatiye çêkirin da ku ji hemî hêriş û matirsiyan ya parastî be. اف ديرا قالك كيفنا زفت الصاله 640 زايني يعني افا 15 قرن هاتي دمزراندن وف مار هرمزه بخوش عردكي هاد بوفيري ترسياج دولة فارسي وقتي ديانتا زرادشتي مجوسي يا ظالبو سفيدفري و قبيلات كيف فلاني بلاف بت شي ديني فرميه دولة ساساني زرادشتي بو مجاف مجبور من اف ربرت فلا بخوت رافين جايد فدار بخودين كاس من الحق وانا كت ديفانا جريت كاس حماته وانا تيرا بخبون ديري دا عند جا صد وصد ربان تفهبون وزادي خو على مجي ارزاق بتشبود بدر تزفيري كنيسه القوش بود برش مثال بود هاتن دوما كي وضعي وانا خوش من رابون ديرا كادي شكل فير الخارل دشتي ام بيجنا دير حافظه الزروع دير مريم العذراء صالح 1758 شسته تا فاكرن كو او هاري كاريا بكت هاري كاري تاد نمي ديري شويرت اینا بود چاد بن چیگر بهشتی و ورک نبود Nava avahiyê dêrê da çwar kilîse û hin tunêl hene her wesal derdorên wê jî eb deha nawskên mîneşkeftan hene dîtin ku rebenan têda xwedaperestî dikirin. Dêra Rehban Hurmiz li ser du peşan hatiye dabeşkirin beşê êkê kilîse bû nivêja ku ji çwar pişkan pêk dihêtin. Her wisa mezarê Rehban Hurmiz ku da mezrînerê dêrê ye et nava wê de hatiye veşartin. Ev aliyet nav da yê yekê ji kilêseyên dêra Rehban Hurmiz e. Ku gumbet û dêzaynê wê ed degmen û bêheftan eldeverê û rojhelata navîn jî ev curê dêzaynê eb kêmî tête dîtin. Ji ber kevnariya wê yekî ji mezintirîn mozexaneyan ji wî hembêzkirina kelûpelên derînên deverê li Elqûş hatiye danan ku zêdetirî 25,000 parçeyên şînwarî û dîrokî têde hene ku mêjûya gelek ciwan bo beriya hezaran sala vedgerîtin. Edvan salên dawiyê da hikûmeta Herêma Kurdistanê dest bi nûjenkirina cihên şînwarî û kevnarên Elqûşê kiriye û divêtin vê deverê weke devereka şînwarî bihêlîtin. gelek منطقة أثري ين ديروكي ين تاريخي الألقوش هنا وكو ريفابريا نحكي على القوش هوا تشكريا جبو باراستنا
وان جهت شینواری بتایبەتی بینین گەلک شرێک خراوە نێودەوڵەتی دەشتانەینەوە هەنا و هەوڵدایە پڕێکەوانە هرچنا بيتنا وانجارة كودي بنا نيجان كرن بنا تعمير كرن. طبعا القوش بحد ذاتها هي منطقة تاريخية قديمة وأثرية. قياسا في القوش وكو دفركا ديرينا ديروكي وشونواري. دیرۆکە هەبووناوێ بۆ 3000 ساڵ و نیوان حیا 4000 ساڵان بەدگەرە. لە درێژاهیا دیرۆکێ گەلک ڕوودانە و بویەر لە سەروێ عەردێ چێبوونە. گەلک کەسایەتێن گرنگ و نافدار لێ پەیدا بوونە. کۆناوێن وانە بە ئەلقوشێ بەهاتیە گرێدان. ئەکو نەحومێ پێغەمبەر هیە ئەلقوشێ ئێکۆ گۆراوی حەتانهاژی لورمایە. مەزارگەهێ نەحومێ پێغەمبەر ji ber bandorên sürüştî û keş û hewayê û ew piştguh avêtina li ser demê berê hebû hindek ji aliyê mezargehê hatine herfandin. Ji ber ku ev cihe gelekê girîng e bo xelkê Elqûşê. Beriya 3 salan heykelê mezargehê hate nûjenkirin. Mezargehê nexûmê pêxember bo mesîhiyan û her wiha cihêyan gelek girîng e. Em şên bêjîn matirsîş li ser ji navçûna şînwarên kevnaran ji mew cihêt kevnarên dîrokiyên Elqûşê nemaye. Cihekî wisa xwedan taybetmendî. Matirsiya herfînê li ser hebû. Lê me wekû Krîstiyanên Elqûşê parast. Yek ji karên min gelek girîngî pê day, her ji destpêka wergirtina min bo karîgeriya nahiyê, ew bû kadê çawa vî cihî biparêzin û nûjen bikin. Ji ber ku girîngiya mezargehê her dikevin dahiye û çaxê kevnê pirtûka pîroz behsa vî cihî kiriye. من divê buriya Kanala Kurdistan 24 hêja, supasiyên xwe arasteyê hikûmeta Herêma Kurdistanê bikim. Ku gujmê $400,000 terxan kiribû. Boî nûjenkirina vê mezargehê ji bilî piştevaniya Emerîkayê ku nêzîkî $1 milyon harîkarî kirine. Hîn wekû nahiya Elqûşîn çawa rolê pêşmergehê helsangînin taybetî parastina van cihên kevnar û dîrokî da. ئەم هەموو دەمان دەبێژن هەگەر پێشمەرگە لە ناحیە ئەلقوشێ نەبان دارە و شامەژی وەکو یان ناوچەیەن دنێ دەشتانەینەوە وەرەکردن وەکو قەرەقوش و تلکێفێ و داژعالیên تەرۆریستێ داعشێوە وەرن داگیرکردن لێ دەما داعشێ نەینەوە و دەشتێن وێ داگیرکردن ئەلقوش هاتە پاراستن کۆ پێشمەرگە و ئاسایشا کوردستانê خوین و جانی خوا kirin قوربانی و ئەلقوش پاراستن. وكون ناحية على القوش همشين بيجين رجاك باش يا مسيحية طيبتي ويا حتى بيكاتين دي يزيدي مسلمان جي قصة فيري كيلو أوري فيدا فريبون وكو ناحية على القوش إن شاء الله بيش وزيل وأورا بنابراب كان لسردمê Daişê nahiya Elqûşê û gundên dewrûber dergehên malên xwe û qutabxaneyên xwe boî pêşwazîkirina awareyan vekirine aware hewandin heya ku kampên wan hatin amadekirin. وفتح أبواب البيوت طبعا ما كان عندنا مخيمات ولحد الآن ما في مخيمات في القوش فتحنا أبوابنا فتحنا حتى مدارس اللي كانت طبعا ما في دوام بالمدارس في ذلك الوقت فتح أبواب المدارس لاستقبال وإيواء النازحين حتى إن كان لفترة مؤقتة. تشتي هر جوانه و داوره آشتی و پیگوژیان همو آین و نتوایانه که بدلخواشی و براتیل سروی اردی جیانه خودار باز دکن. الآلیه کی ازدی و ایکی جی مسلمان و یه دنجی مسیحی هر وصا جوهین داوره جی سالان السر مزار نحوم پیغمبری سقاک آرام دا مراسم ججنا خانوکا آنکو ججنا روناهی پریوت بن که دکه و 25 مها کسلیف السالا عبریا جیهان دا کو برانبرد گلداوی هفتیا کانونا اکیا سالازاینی. اف جی بویا تابلوه که جوان پیکوژیانه و راستی نشان داده کشکه ونداور کردستان همو پیکاتا و آین ات هم بیزا خدا حواندینه. الگوری وی روی پیوانا جبوی 40 ساده آخا هرما کردستان هاتیه کرن حتی نها نزدیکی 6000 جهن شینواری هاتینه تومار کرن که هنچوانا اتکاونا دورا دشتا نینوا و باجر که الخوشه.